taanga o mau taulanga. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, utulai na o tumatanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whanguelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whanguelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu, e wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Ko koliki hu whanga moa i he talamalo i whanua ka maanga hi talawhatapu kotope whakatapua atu pa me he polokalama ni ka ata whainga maari e koe ni ke o atu hai mo polokalama ko i a whatufonua whao ki he weekend malo mo e tau mao e wike whao koe pia malo e ngawe me apina tau wofi mai ki he sāpate a pongpongina ka mono ngahi whatongia ka tau whiawhia peka mao e whainga maari e koe ni whafufunga ke lawa ke tau whahoko ai polokalama i he whiawhini. Pa wate tatai lerei, tatai loto whiawhia, loto mawhana ka tiki mo tolu koto apek, mo kau mai mo ki maua, i he polokalama ko i whiawhini pepa he ke tiki mo tolu, te mo toki mau hawhainga maari e, ke mo mamata mai i he tau polokalama i he whiawhini. I he whiawhini wheko whiawhia ke tatai lerei ai whafunga PAULA PIVENI PIUKLA, i he laine pe mai tonga eiki ke whahoka tau polokalama, piveni malo e tau mau i whiawhini, malo e ngā welahi pe me tongana o ku mo whewheha ke piven, whewheha ke tuua tongana i he whiawhini. Ora pitu solo i pa malo mo whenga maare koi, kore te pike hu whanga ripe wata. E lele au pita tongani ahoni, lawa ta neu ho i lue ta bolupa, aki malo lo, o tarie, whaitaki program koni. Ka koe o ku lolongo pe whanua, o ku o ilo puwai pe meo.
o ha ke ka kai ka na rolongo pe ya mana ke aba fare area hi ka au no tala ngai patseti o la foko no pa o ha ke pe ai u fe hu he patseti he ngai e press conference ka o ko tu ko e anga mahini e pau ke raki lau mai e rak tala ngai patseti pe to lava ke to lava ke to ta no ai ka kai ko hanga ilo no hinga ko ke he ma ngai fonua o ma uyu yangi fa economica na o ko mai ke tala ngai private sector ai ngai whakaukau e patseti pe tok fotu tu lewa hoko ko patseti ege ko ngai na fonga ko amlang pe o tu pe ai be ko ngai te tau mama mama he me nga mai ngoya e kula he me ai na mau ko mi panga fok mo tol he e patseti angi be ko ha a faki i lipstick beba moe mono vari ke mo patseti ko kai to ko ke pe no kakatoi fare ale ka taki mai pesol o moni fula he pite ngawe fula he pite ai me nga kilipoti ke lau o pakula ba pe o fatonga fu lo be nga mahini ke peke ke lava ke mataki mai he ko hange ko ni ko tau patset ko ni na tau si ba he patset mai ngai tau be tau e wang fu ge mo o fe tai mi tau review ai me ko ni fe tai mi tau fo mau po pai receipt ka tau toki ba he pa nga fo o wange ni o ba pa nga fo hange fo yang mai ni tau ni ba he tau ba nga ko te kai ge e ge ha me da ho ke tau o si ke o tu i solo tau pe mo fononga he o te lahe ke mea ko mahinoi lahe ke mea ko iloi e he nea mai ko ke a ni whahoa ke kula ki o ki e ka toko ni au pito e ni ke tau hoko whare ka ke tak mai pe sole ta e ta programa mahina pito ai whakatala noa ku ke kamata mai ke patsedi hange koe na ta tala noa ke ai he ta programa ki mua koe koe whaka konga lalahi pe whokina o se lava ke mo ke whakaha e he pare mia i whare area hange koe ni koe patsedi whi amoka ki mo no whika o ku tau tala noa ki ai koe toenga ngahi whakai ki o ku tatari peke toki pai ke fe me ake whare area pata toki ia urewa ki ai whaatala noa ki ai pea na mahina pe i he na e whai e press conference na e whihu i ai lavo pe me he walwal pointa hai ai whihu i whikau ake me patseti me whika whakai kiki na e ke ai pare mia na ke mao e whika koe me na ke mao e whamatala patseti me whia ai ko uhinga ku hange ko whamatala ku o kai ke ngofua mahalo ke tufaki holo maybe nga fu ko patse di ko lao ka ko te sia te tai meta ko e u lao e ni ihi o ku neongo ko lao ke fai ke nga au ki fale area ka ku te site be motori fale area ke ave ke kakai ke ulatala nga i kakai ai lao ko ya he ku fe nga tonu ya mo ui ko kakai pe aku ave le vai tala nga i e beto ko mai to fa hu ki fale area ala ko ai ku malava pe ke pe he ko patse ti fo ki ku fe ka nga tonu pe moia ki he mo ia kakai a ngai me alahi mo ko lahi taha ia patse di kotoa ku fe ka nga tonu moia ka ku tau se tu ka pa na e he wai pe fo ke ngai business ko kakai ku nau te mai na tol ke fa ki talanga mo na tol i he patse ti ke nau fa o maha nau re o patoki fa ka he patse ti pe toki ave ka ko nga ko tu nga ko he taini mi hange ko fa matala piven ko nga maheni en he ka ki fa talanga ke ka ore ba ke fa he talanga ya fa area pe to ka wa te kakai ka ko te usi tu pe ko nga pe he pe na me fe ka ba na e hange pe ko nga hilao ni wa ave ke fa talanga me kakai pe to ki hoko atu motolia fa area e piven
Koe, au mona wito e solo. Ka koe ui, o ko whatonga i peu lahi e tae maa sia pehe angai. E tau tala noa patseti. O ku tau tala noa tato e patseti. Hange pe ha wahe silini. Ka wikai ko halao. Pe koe natula fo ke lao. Ke consult mo kakai stakeholder. Natula e lao. Kai ke ka ko vale o pito pa kai pe ke fa hanga o fa to nga he fe mo kina ko toki foi pachet ko ini ma utai mi au he komiti pa nga ke o hanga o he hu ia foi hala fononga o e hono teu e budget process ko foi budget process e foi flow sati ko ke ulava mahinoi pe ko fe ngahi fe Pe taimi o ku swing in e mai alalo o e hala fononga. Ko ha folau ko tope ko e whakapoto una folau pe pa laku pe mai alalo. Ka uwhi hono whenga ke work out. Pe ku whe taimi o ku ngā ue u kapateu po palani ko ni. Ko mea tāna hanga o whatokanga tu ke hange kai ke o mai ke work consult ka business ko ka pati ke ke me ko ni ko to no miliona na wa he pure anga ko ni na mau ia he tau fa bang ko ke os ke tau fa bang ko ni ke no ai kakai ke no ai kakai private sector I work driven ke private sector pe mai informal sector kau ngo kau tau tai kau la o me ko ni me to be ni sta nga be panke ana ko vale pare mia eso te pe hon full was this space around 3 million na oslava ai pa ko ki kau no ko to ta o to ta o ko ngo ile ma ku ti fita whole purpose ti fita whole purpose he ko tau mua ke whakai ai sektor tau ta o sektor tau ta o kau innovative new entrepreneur ke na o mai o implement hana whakau ka foi business model pe ke te pepe mono vai via fa malo ia ngai middle class ka business ko ia ke na te lava o to e pound profitable lag aki hono au mbe e pepe mo ne address informal sector ki ka ngo de for ko tai min tala no ai ma no ta lo se que aceleria ki se ni le que ai ha fainga me que fai ai ka ngo que na to lo se ka to tai ai nga va to tai so que ma ki mo me aquí vibrant ai o sector on of insect hasilini me pole anga ia fonga to faingo fuan pe guarantee he pure anga pe no half and half au be ga ta ne ba to tai fainga me pe ka pau te ne ma we ta pe ko ba to tai u fa kilo ne ma we ha wa kilo to ne pure anga wa kilo he ko kai ko tau he ko tai ko malava he tamato tai o nga we mai a oseni ko fo i benefiti go ia share falu fu ai fonua fa hinga me ai mahino ka te au kai go ke inefficient hono ti species lingo ni
o ku fokia ke lack of consultations matu ko kau o kero hiro solo kau minister pa kau ka fa por aga ilo ka nau fare na business mate o ata mai I ange pe resilient ange ka kai ia ko I private sector ko na all they needed has start up capital to ha fa kau nau kau mai fo ke ai tau kau ko wan kau sia me perspective por anga mai na to tango office pe o fai tu uni ai theological pe but the real practical reality o kai ko ia so ai hanga he ola o tala mai ai funga o hala ai ko me ko sio ko me taha sio mata vai ko me ko fatu patseti ko kai ke disclose ai equipment assets tau pe ko ministry ko tau pe o ko na ngai va tau pe va tol pe va fa va tol va fa ko na purpose ai ko na purpose ko mana tu fo solo ko hanga ko observation en he foi process o ko tu to toni fale rei ko mau nga fo ga no ai ko ke tala no ai nga ke hanga ignite ai fa kau ko observation ni o hange tau fat patseti hange ha tau kamata fo ha tau toki ko ai nge tau fo tu put ngawe ko economic and development ko ai nge tau fo tu put ngawe ako ko ai tau fo tu put ngawe moi ko no patseti ko ke ai ko sio o nei do don ge nau mai ko frema ko vavau o ai fale mahaki ene lava po accommodate to ko wangeau o functional ai loki pe ai te au ni manoa o me fa mo henga mo me au lava pe lok pe te au ko o me fa lineni mo me au lava pe ene pe ka pau ko se ma u ya honi ke au fully functional wangeau ko fe mai budget ko ke improve lo que ni mano ko fe mai budget ko ke fa fo mai ni fo mai budget ko fa kau pe hea ya ko kau nga we wai mau to ke tai fa wai kau ne se fa noa wai kau klina fi ko low T ko low T o overload T que functional lei o service ka kai fe ma to ke ta na mai fa he malai ke koi fa hinga maka tuunga ke hinga lele why am I giving you my money to ke osko ya pa ha o mai VCT ta mai la ki tutulu ya lo he tau ko ni pe a viku e mohenga ia ni manoa fahinga mea pehe ene pehe mau te kore te tau ko ni o ke lo sio ke patseti o kwanga pe fo fale ale tuli te patseti ko foi annual event kusio ko hanga ya uya tana ki mai me tau ko ne fa ko ko ki loto o po tau ko ku foto ai te maulanga fale feo me ta o 20 miliona o te a be foi tau ko ko te langa fale feo me 1 miliona langa foi fale ako ke atu ko pena o langa fale ko ta li ka ya ne ga fale la ai ko pachete ne furniture pitumano tau no fema ke ai furniture ko to ku me ko pachete ko tau ko pitumano te ara ke tau ko ki ke valmano ai ko imagino le va te au o que peso no fa ona pacheti
i he practical reality o ngā weanga. O whai e bela I pepa. Ai koe foi fit mano pe koe ai koe tau ko si ai o ka pate ke mo fatonga koe patse ti o to mau pe mo hiki ai koe huinga pe hono whakafofonga ia ona ai koe ngā ke ai haka allocation he pui kai koe e koe ke share for pe tau di solo ka pui tau patse for ba sa to se ai koe tu ta vaki ba share for ke fene cha for he tau e fe unga e pa moi ti siu koe peni koe peni ke fo e ta o to pe he consumer polo ia koe coffee koe me koe e to koe ne algo hanga koe whakatau computer fe mai fa mano ke ai computer he tau ni lo te huga koe patse koe tau ko si nai fa mano pe moi te foka ke tau ko nai fa mano pe moi pa koe fehui le koe tau fehui ia nai fe tong te computer tau ke tau ai koe foi mata vai ia o ko hanga fatonga he me ta koe epseno o ha review tapau pe oe na tauhanga o pehe o incheke 1 miliona ke lulu tai tau e tau ni tamai tau te ave 3 miliona without a review ke o mai ha whainga review hange koe ni koe tamai pe ku koe tau hike lolo hike wila tau ave tahaval miliona without a proper documentation ko hinga whaitano ke solo koe hopo koe asika koe kau whamau whatui the Royal Commissioners e nau frustrated koe he kau take whanuani koe eke paka hinga na nau hanga approve waka ke whakatau koe taribe na nau whalala ke CEO koe lea ni o mau ia hoko ata mai koe ki mua pe koe ki whare alea koe pehe koe kau whamau ko loto ripoti ke mouvili taki ke o mai document ke makatunga mo whaitu tone mana tui solo koe ko whare alea I kabineti whamawanga koe whaitu unia peo koe ke te whakatō peni he mea koe whaitu tone pau ke reasonable koe wharea koe kau whamau pau ke peisia I he reasonable informations ke ne hanga evidence o ne hanga peki ho whaitu tone peo ko whatonga yoku ko epse whainga task force I within he pot ngā we pe tau pe me he PSC pe me he atita pe ko fe hasino ke tu ai ha whainga task force ke tau ave ha whainga tau ai ha whainga initiative pa tau review pe ku ne o mai ola na tau amanaki ki ai pe ikai kai wa te tau au pe tau wahe to no sirinda au pe tau ai ko hanga o whatawanga ia koe matawai vai so lahi ai me au te ton ke whaha ngā aue ke piriu gai whonga ngā aue hange ko lau lahi ange mea ko umahino he ko tawako pe he anga ala whanonga ka o manake ngai fu tau loloa koe o ke engage rational thinking mau inga o ako o mama ako mai mama lotu ko nga ke ne sisi more ka foge mena ho ai ne afio ne for ta puni ko o timing ke fa mau popo ke fa sisi ai more mai mau a tausio ka hanola
me ta go fatonga he mata vai go ta no vida process go ni mata vai go ni he patseti oxisi ai forward thinking ke tau pege ke ha si o loa oxi o go ke hanga fainga fokotutu faka tau Filipe faka popularity pe ai peke manako ai peke ongo lelei o hange ko glau go ni solo ko o te fesiti fok pa te fesiti ko ni wai mo no o mai ge ya te mau ge no por hanga ni ma family ona ke faka kakato ke patseti ka kai ga ha me aya ke pehe ko tau no go ni ge tau hanga o ai ha fama pare kakano i manu tau pege ke tau hanga o whakaukau i hafoi mō tolo hanga ko India. Koe nau hanga ko o pultu keta kere ai kakai ke whama, i whae whama ndu koe whangi kere kakai ta ke ka pē walu. Whainga mea pē pat nau aire vai nau whainga society ke nau lawa function pa aire. Mea pehe, he koe mea ia te tau lawa whasisi ai tau importi. Pa te tau lawa le wa whakangawa e ho tau kakai. Pa te tau lawa le whakalakalakai e tau ekonomika. He kai ke maua ekonomika ia he kai ke tupu e tuha wha ekonomika ia. E kore pe ki muri ke nau langa e. Koe building pe, koe langa e. Fu whare ke nofo e meite ki, langa e whare ke nofo e. Wha maua ngā lawa whare ke nofo e. Whare a lea. Koe ngai sino o revenue generation sia. Ke nau generate maha. Hea koe ngahi mea pehe ko sio mata vai. Mata vai. Ange koe mena ke kiwa ke ai mai mena e o si o mai. Koe kuhingan koe katoa ngahi allocation koe ake te fesiti koe ai peke kai. Pate whatonga koe ai peke hika ke wahenga. Ai peke whakarelea ke ai totonge ukila. Ai peke whakarelea ke se wakapuna. Ai peke whakarelea ke ai wahe ka vai. Koe mea ai tene generate hase ha revenue. Ai ko kuhinga koe wahe pe ke kai. Kau kai ko ha pula. Ke tau ai ha whama pulu. Whama kakano i manu. Ke tau whasisi e tau import mai miti. E ku vai e tau sirini. Tau more lahe whanua e tai mou nau import mai ai. Koe ai ha whare ka paika. Whai ai kau tau tai. A lot of everything koe toko nakia ke he kahau. Ko usio o hange ai whainga whakaukau. Koe anga mahenu, koe mea ine pure anga koe ni. U mea pene ko whatonga e koe ala pure anga whai pe mea tatau. Anga maheni koe ono ai peke ke apise kakai. Solo koe o manatu iau. Kono ke hea koe e tau hanga e tau o whaware he whanau. Koe nau tangkai lore pe ang te whai lore. Tangi inu mea mele pe ang inu mea mele. Tau hanga tau tolo o apise aho ni. O keilo tai ngonu nau lalahi a gai ko o tunga o ku tau toi whaamu mai nai kai ke tau hanga o apise pe. Ka tau hanga o whainu ai mandea whai whine gera lai te rie. Whainu vai pala vai tau tupu hake unau moi le leibo. O pehe anga i psia koe ke anga whotunga e patseti. Koe ke hanga he patseti ia o ai kakai ke nau. Ke taki mai mate ki mea. Ta resilient i he kakai. Ai ke nau komiti, nau whi lau.
o ke nau o fai moni ngā ue aho ni ko ui peko nau sio ke lere ange ka hau improve ang ka hau o sio ko anga i tau funga ngā ue hange po ai peke lai katoa ngā pe lai whakawhia pe lava e aho nia kai whakao whapongpong ko anga i ko sio ko tau no o mai ke whaia ke whai a peaceman ko ni ke whaia ke whai kai lore no pe meri mo kai ke palangi mo ko tau no ko ya ko hai e alha ka ka ai ko sio pe aku ya ko the whole process anga patseti ko ko fa malu e lava e fare area o que lo sio tai mini sol ko ke tonu ke tu fe hanga ya ngai alu ai fonwa o sim lava mai no ya ngai lau mai ka fa fonga ma tu na wa u fa kau ko patoa be una ko ka ke pure de le fono le fu go ki lo to si vai pe ka ta tai na lo to ke pure le ai pe ka ho ki na lo pa ko pe mo ka hu o e ki au ai lo to pe na to ai no ai pe mo ka patoa ia o dau si o ki ta pe ka na to ai pe mo ka ta tai na pe ai ko sio Sigi, ko e foi mengo slava fatonga. Ospe, na fili pare mia. Ko no fogo ta fa ko ta go ko ge na kapneti. Ko na fogo ga ospe mana ta val ta o to no confident, os ngo that is wrong in how I see it. Kai fo ka fe halak fo ko ni solo o ma tu ma peia hange pe kon ko klau o se fili o se ko fili te ke fo ka va e fare ale ai ko fe ka i mai vai e se fo tai mi mo hu ke fo ka puli o fo ta ho si ai to hai pare mia so that's the only foi pa foi pe que alo eu pare mia ko hua que foi poli fata vos it's so sad ka we si o si lo loto pe now corruption ni ai ka ko fonuani ko wai pe kwa manak lele ko to oi mai ne fio que por lele o si o go me go fetaula como fonuani auni ko kapu hia he trucks pe mo kapu hia he corruption ko me go ni na o taki go ari ko ni me go ni na ne hanga o si foi mai a mano ko ko ya na ne hanga le vai o whakalau i ko ne mau pe hata i loto pe ko taha tourist ki kalami pe whangiao kalami pe whangiao not even a kilo au te amate ai ko kai mona watu ko ngai western media pe ke fatiki tato ke kai wata mea o sayange ke hanga tokanga i ngahi family o mau he trucks e hanga advocate ai to tonu pe ko ha no fai no whakarea ai kau tila trucks ne au pe o ne pe mosio ki Singapore mosio e waha kau o tia to me whana to maintain peace pe ku pe ke fiu ke wate e ko ne fusi e o fo ya fo go ya o pe tau me corruption ne ke zero tolerance and the policy ke corruption e all level of society aparte takilave mai ke corruption ni solo
Mana tui mahal na ko time ko le ki mo atu yang aksio ki fa le ko alfa tahape ai now e fa ia ka mo now e corruption ko me bena fa no ai ko o ai fa le ari ki ewa ko ya beta fok ma va we get that ko that is the of corruption ko folau to ho pe tiu me we ke ua ko folau na ho pe ia fenga me pe o ke la corruption he ahonis o to lo ta me ba to faka mo nge fono ya ko corruption ya ko ya yo o kanaisia ma juga u corruption ko idea o very systemic ya pitoya au hange ko ni u be a ministra ia o awote contract awote contract without the proper process ta koe tamai go contract o ku rendia e building e tamagonyo ne anga awote contract ai so ke tai me go pe o fenga nga we aki in groups pe ko o hanga o hake ai u fratata ko eke ki taha va le sisita ko moi na possible fe ai hanga he na office o le sisita me alele ike siaina without the owners my owner me alele without the owners approval ko tali go me na falala ke ne tamsinao ai ko sio ki ai he ke fai he tamsinao go ni a corrupt ka va ko totongi bribe e wa fainga mepe ai mo fai hopo ai ke hawe tamai go ne fra mo ni ka tala no bebe wa hanga lewa he prosecutor ia ta pe go ground no o kore ke pa mau ge hoko te hopo e ko ke ma o tamai ko o se ta ofia a hon pong be ma o tamai go ya kai ke to hoko te hopo ia hopo ina do tamai go ta te ia go ni ma ko ne tai ateni hopo kai le ko e tamai go he me ale go feo mo ta ki fa mano ai go sio how can that happen hamene kai ko tau ko ni hange ko to mai baka puna sapate ko tanon ke corruption ko eke ko o mai ko application ni ya eke ke por policy ko ha fonga ngawe ai ko tala mai ke approve ve pelipe hana to faka kato pepa kana to ko mai de sai ya o ta okay approve de algo mo faka kato pepa pa ala ta ako fok mai fia pehin o ha go hela ia o ku tawang hene mere ka polisi pe mo pepa ko faka ka ke to mai pepe ni ke usai ni lo alo malo e foi process ko pe o ko fo o ke ngawe o te don pe ke lau pa to ki tangu tu fo le vala man tu ko le mai ke ha we ai air embrace ai ko hange po embrace how embrace
ka koe hau koe wakapuna embrace. Koe hau o ave ai mahaki o ku ka peke ave a sapate o lahi ange hai lai kiri mate. Pea neongo o te kei keu ku pai aha ngā aue i processing aue koe. Ka koe mea pena i mahino ko kata mai. Koe application koe ni toton ke hau me whare mahaki. Pe koe medical authority. O tala mai e whare mahaki una o se mahino aki mo e whare mahaki. O ka iaha e branch ai hauki e puna mai o utata mahaki no aldo wha o e mitika whainga whare mahaki. Ke whamawaya ha mahaki me ko pau ke ai whare mahaki ke awaki ai. Under that emergency, ko ngā koe nau alo tupe. So te kai ke establish mai ai for relationship mau inga koe. Kau ka unak pa kala fibe ko koe o lai I kavareta. Ko kore mai e polo kala lus me 80 esa. Ke whakata mai sapate ke tō mai e metireki. Ene foi hau kua ko osongo ukhala. O mea ni nau whai. Tange pori hitari mai, ka uta ki whare mahaki. He koe mea nau amanofa amanaki ki ai ukua ki hau ia he application. Ka uta leo ke minister mo I o eke, pe kua ha mahaki o ku under emergency conditions. He koe qualify koe he lao ke whaha operation e a sapate ka paukaha emergency. Meta flight and death. Tamai he minister mo I koe ke awea e ke kai tuku ke whetutaki ki waa emergency unity. Pe kua emergency case. Whetutaki at koe ne koutari koe ke ne whetutaki ko laulau I forever e kakano e. Koe ea embrace koe ni na o mai e ngai certification mo ngai permit. Koe nau whakao ko whatongia mai nau. O so e whao ke lai permit e ta. O expire he wafe wata. Ka koe application na mai he wafe wane. Pau ki whiwhiri lewa. Te lange ho haa. Uraki, koe mea koe ni na fau mai he process. Fau mai he civile, fau mai he airport, fau mai he kau polisi. E toko mai kau ke wafanga tuku. E koe, nega ke o mai kau ke wafanga tuku. Ko mai pe ke whakamoon. Kai kakata for illegal requirement. O whee koe whoki mai koe minister polisi. Koe ke ha mahakia. Ka koe toko taha koe o asi mai koe he tohi. Nai o stisatia he toke taha he atua pule luro. Okay. Aia koe whee uire wa solo. Uke pehe koha nai genuine. O kai koha exercise maa ai. Ke pehe ke te taet ke te xilera ki tofua pick up mai. Ke pehe ke koha it's a simple exercise. This is an expensive exercise. Very expensive exercise. Ke te haia hawakapuna ke hao minu sila. Ke hao ki henyo. O ato e mahaki ka ui kai ke aha. Foi mahaki. Ko poini. Ko tau hare vai tau whakatonu lea. Hare vai tau whakatonu lea. Ke whakaukau ka. Oh, can I describe? Ai ke soko whatonga au tō maape. Oh, can I describe ko corruption nia. Ka koe taimia ko tui whio ai corruption ni. Ka moe drugs operation ni. Koe reso ka pao tau pehe. Ka iai mahakia. Behe ko te hata e ta. Koe tau pehe ka pao koe kau. Ko te hata uhinga. Ke fie hawai ha wakapuna. Ea embrace sapate.
Kapau koe ni hau ke ave hamaki. Moko hunu. Ni motu. Ko kuinga ke tau ngawa ke rational thinking. Ke tau hanga o whaka uhingai. He hangi sia ko ke hanga we ha ke me hanga pe me no. Ta foki mai ke container ko nau lau. Ko hau I tanga taha hanga tonu ka au. O se ne alu ke ngai institution ka to agoni shipping ko custom ko tato halu hake he ka polisi launga va launga o kai hange ko ke toka ngata taha. Ka ko te ke lava mi te ni mai formatala mai nau atakai o ene complain ko slava si at organize ai. Ai ku he foi ka le volo ko corruption ni. Ai me o ma don me kai ha pa ka mai to you me mai. Fakalai ai ta ga ni ma. Os ma va da don me ta al da ke fa inga network operate multi-million dollars. Anga ye. Ko tu mahino apito e piveni ai e whakatala noa koe ke whahoko. Ko tātala noa whuki he lahi koe ai corruption. Ko alaka ke whakaukau ai ola koe ne hopo nai toki tuku ange mai whika aku matange vai. Ko te koe hopo mahu inga eni o kutotonu ke whaha wakai ki ai. Tato te whito. Ai pure tuke he pure anga ai me kautaki. Mahino au pito. Ai me ai e tala tutuun ki ai whakamau anga. Na e kaipe ke fau e meite ki ia. Tutuun ia e minister pe mo CEO mo meite ki na kaipe ke fau ia he pokiwa meni. He la pokiwa meni. Kai ke tuuaki ki tua, kai ke whakaha ke kakai ke nau iloi. Ko hai kautaha au ku ne mau e tanke vai. Osi hangape te eke o mai fai toko ni ia. Osi hangape na tolo piki pe fai kautaha taha. Ke oange ke tanke vai. 3 miliona tupu. Te alatu mo e 1 miliona tupu. Alatu mi hongo 4 miliona tupu ina alu peke fai kautaha taha. Kana hanga wha mau whakaha I he hopo ko ni ai tau mau lao. Ai potu ngā mei te kuma pure anga. I he process ko ia o ngahi tanke vai. Kako tau si atu whoki o kuai me ngahi langa ai pure anga. O tau tui ko mea tatau pe mahal kua ha ngahi kau taha ia. O ku ke nau ila na tol ke nau piti pe ku nau piti pe na tol ka tuku noa I pe he kun he na kau moi he tutu ne whamau. Ko ngahi monu ia ko he me pure anga o ku totonu ke vahe. E mau inasia e ngahi kau taha. Ko toa kai koe ke ABP manu ia ke foi kau taha. Ko tiko ko taha ia o hopo ia na tukuange mai honola. Whika wake ni moe whai tuuni na whakahoko he pure anga wafe wanoa ke wafe uawha. Pa mo toki hua te wafe wanima. Ko u whai tuuni koe ni na whakahoko kotoa e whakapone koe. Whaki pe mea ki ai lalo te pile. Kai peke fōwi ha fōnga whakalao. Ki he tuu koni whaki koe tanke vai. Pe koe ngahi whiwhiria o mao he kakaita ni mi wai. O ku hangai, o ku whakaatai he pure anga. Nau taki mua I pe. Poto ngai pure anga mo pure anga. Koe nau poini whungina nau awe whamau anga. Koe grant, koe nia, koe ki te whia mau ia ke procurement. Ai hange ia fo yanga mahenia ki mo piveni ka kuai pe ha krane fai te riha pe ai minister ia mo potunga ko ia ko hai e whakapare I aki au tamahe pore anga he whakamau anga he tutun koni o tatawa pe ko grand ko ha o fia mau pe ke mui I he procurement ai ko me tatau pe ia o ko hoko ki he isi we tahana te aloke pe mo ia mana ka mo ia mo ngau e ke tau ko osi I he time kona mo I he pure anga ai mea lere ua ko ia na e whakatau tola I taha kilo whamano he minister ko ia mo I baha ko e wafe wanoa ke wafa ke I puria pe te pe ke mao e mea lere ko ia pe te pe totong whafoki mai pa anga ia ko ia o ku more ko whainga more la lahi ia
o hoko fai tu ni koe ko ki more pe ha taha more lau kilu ia e piveni o ku o koe ko mea si ia a koe ke mahina ia pe ko ha uhinga o ku kei whaka atai e ka kaina nau whai ngai whai tu ni ko ni ke nau kei hoko atu ha whai tu ni ka pau koe ke ai o clear whai tu ni koe ke mahino nau kore wha more ke kakai wha more ku nai hala tu ni nai wha koe nau pehe au e pehe more ai lau kilu hange koe mea koe ni koe i he tanke vai toton ke nau asmai ke kakai whanua koe wha more koe pu mea koe na maha koe hongo full million na koe nai whakafoki mai 1 million na ma aku pe koe ha koe i loka koe kuanga koe toton ke whaha koe wha more koe palopare malahi e ni piveni o koe ki toton ke hanga he kakai whanua tuku noa i e whainga palopare ma koe ni ke tau kei hoko pehe atu. Ki au ia solo. Ko kore whaka more ko te kore whaka more pe ka pau o ko te ko a mea whikawaki mo kita he. Ke au ia na ko tu ia ngau pa na ko ai pe mea ko ni na tu ia ngau ke ai ha Royal Commissions. Aku foke he toko laha pe he whaka more. To establish a Royal Commissions. Ke na honga without ke to au pito o to e hoko ke repeat. Ila e palapare ko ni he asika sol o hoko peia. Hoko e wakatongi aki, hoko e whakatau ko ni wakapuna lulutai, hoko katoa mea ta tau pe. O poini e, kako ngā ho kai ke whai he pure angai a meki ai. Kako poini e. Pau he kai ke tauhanga whole akautaki accountable. E whai tutuni. E takai noa ia rena o tori he nau whai tutuni. Tolo, o koe anga e kauka whai hau tutuni o hoko ai ha more ke pure anga. I ha tutuni a whakamauanga. Ko au e te whakawhisipe au i a te au pe. He kohono uinga he mahino e na ke whai koe whai tutuni koe a i ho interest whakawhoi tui. O geile mea koe ko hanga whatonga he u tutuni whamauanga. Mea koe unau ku kakapa ki ai, whekumi ki ai, mea ke uhinga lere. Reasonable, rational thinking. Reasonable decisions. Aia ko poini ni sol. Ilo ai palpare magoe ni oku. Ai palpare magoe na. Kai ko ke nau malava whakahoko e mea koea. Ko ngā koe kai ke nau lava o whaimoni ko nau ngai whatongia. Ka pau ko tipate ni ko ha no lao ke mui ai. Mahu inga ke na honga na tō whakapapau e unge koe. So ke palparema koe ni, te utara noa e ni he whakatau palparema koe the whole system is koe flaws, Ego ke au oku kai ke functional, kai ke structure mo i nota. Te wata tala noa koe ni o whikawaka mo pokio e. Koe pokio e unitina e waka ia e kau polisina e. Na ofa mai e Australia. Whingo me waka tolu. Whene ene hu mai e foi procurement ni me he procurement unit ene osi mai. Osi e tai taha me konga. Koe te alfoko ke he waka. Osi hike mama whai waka. Koe te kai ke mau koe ki se niti koe nai ata mai. Whingo me mai waka e ua. So the cost of inefficiency, e foi processing. Koe whehu I rewa, sai. So koe whonga koe nei whai he mei te ki he mea koe ni. Nau whenga nau toria ke nau pai pāse ai pokio meni. Koe ngā koe ne fūloloa. Ka nā tau kore mea koe ni ke minister pānga. O mai e pokio meni ke
ke talanga ai foi processi e mahino ka te au ko uhinga it's all about decision making flow starting ai hano foi process pau ke hange go ni solo mi te mea go pa ke fu mo ke mea go mi te mea go pa fu mo mea ina scenario o stakai e kai ke mo fetaria ke ai e titua foki ange ke va ko ke vete mea i foki mai ki he hoka tuai ke o alwe mea staka foi algarifi mio al ka ke te lava ya o to mo ga hengi ai hengi ai pa kai ke te hanga kai te lava he poki o menia o feedback mai ke foi processi ki he mea ke whakakatato whakarerei ka la mo foi processi ai aki au ko vai whakasystem vai whakasystem ko whapapa solo ka o mai mea koe poki o meni ke mo vete ki foi problema koe ni sai ko hopo koe na ke whakatala noa mai ai hopo koe na ke whakatala noa mai ai so tai mea o mai ai te tau hangare wata tolo uwaki e corruption he tai ngu pai pākia a tā tau tole ke tau articulate koe hai ka koe koe paanga ia mei muri pe koe tokoni ke hangare wa nau tole a whakaere ai koe grant ke oe toi procure ka ko os mala ala mai ko whainga service ko mea ko tō pe ko pau ke tuaki but was identify ai ka taha ia tolu nau kai ngahi tangei tonga nau vai la polo katoa hawe nai ki ka taha ngahi tangei ai i tonga fitu to molor to ha mo ta dai ki ko to alge va ko ne mei ki o fa feo ko ha nga ko che o mai ai tangei ki nau vai ke anga nau nga we tau pe ko foi tangei ta ha fini mangiau mai ke nau tangei mangiau fulai pe ko nga nau mo ui katoa he tamani te pe ke tangei kai askiri me ia ka tangei inutahi ia ko me ko tari sai pe ko project ko kai na to ki lau hi foi hopo tonga whaka ofa e sio o ai whenga ka ngā we ke tifeni mea koe ni kai pehe mai pehe whaka mau kai ke uhinga lere koe ke ne hanga ko vete whata tau ke lao iai pe whai ke nau whai aki ka koe whonga ko ia hange koe ni koe direct source o ku ihe procurement pe direct source kai ke nau ngau ke na toi direct source kono o hinga foki he ko nga he tolo ai activate pena tole limited pitting kai uakia o direct source pe ka no fare aquí pe kai ke paplicia ai ko tai me o tau pe me natural corruption ai no fenge fatonia kana ngau e greva MFT que ne o mai hato ya pou ko me ko ni ko plan ko no experience mo MJ vave pesai pe taimiri pe hama ko tu ko fa mau ko formisia que de tokti sai da ke piti pe vai tene mau ka ko tu aki ko requirement ni ala ai un tinai no de opportunity ke on ka taha ke na piti ake na wape na tolo o award ai so ke kai ko ke mahino e foi processi solo nai me lava be ke na piti kana ke ha pena to o mai ngahi criteria ko ngai ko ka taha ko ni pe mo o angere ba na tolo ka ko ui fo ko natula nau e me corruption o plaine
E kusi ko e de ma ui e umen. Ko malai wakapuna ko wa una maufua tu o saide kau tahe me nusila. O saine nau tōria he kontreki te nau develop e malai wakapuna wa. Te kia ke mau kamata e ko to kamata mata a hau wawalu o tu uta mai kau tahaya e a tahani mago sanuari. Timan ke nau whalere nau tole wakapuna wawau. Malai wakapuna wawau. Ko e nau whemahino akia. Ko e nau whemahino akia ko koe mo i pureanga gosi. Ko shea ia i pureanga oanga nau tolu. Ka nau o mai mai nau tolu ngea umiriona whaiake langa. Ko e oanga e malai wakapuna wawau ke nau whakalere. Whiunga e mai taimna o mai e national security. Me he office pare mea malmal he minister policy. Ki au na ku rikate au ia ke whakalere e ha private company ai malai wakapuna e tapota is a national security risk. Penega i utu iau kia. Pea taingo na o mai e gogo e kontureki paasi atu ki he crown law ke nau sio ake ke tamai bena tō o whakalao pe taha issue e na o hake he kabinete a koe ana na hanga tō saine contract ko ni he time caretaker ke hanga caretaker government o saine hafu asset e pureanga whiunga mo ua miliona ki ha company private company, such like that. Ke au e pioneer reasonable, unusual, unreasonable. Ai ko be kau fie ko distutone. Ke nau fai nga tutoni e fa more paanga unusual be unreasonable. Ko mahore matoria o misine tutoni ka. E fa ko lewa ke kauta. Me ko na lau nga mai kauta ke la silina nau ave ke kau Na kada pe ku ki moto mai lai ne me tonga ik me fa fofonga ki fa pa finga ki ai ke lava te koneka te hoko atu pe polokama Alamu me toa
Yan kona ko I helaine ko bena ki moto mai neti. Na kai be maki fasa taritari atu pe ko nga ke fa se le beta programa kon ni. O gonga tu pe ben. Koia so. Atena o na koneka he wifi pa. Maha ki te tai ko ya ko fa fok mai bel ke telefoni. Oi. Koia. Na ta no fo ki he malai wa puna ko ba ko ta no fo ke he. E un na ko mata vai ai ko e. Man tu ko fai tutun ko ni involved dai ground law, involved dai tonga airport, involved dai civil aviation ni, involved dai public enterprise, involved dai national security. Ai ko si o leki a bit coordinated awareness. A kind of energy foi energy foi unit. Kolo pe ku lava me ga ko na lo to sio ke na ofenga we aki pe ku hinga lele ke o sa ke fu konture ki pa fa lele le wa fu ka ta nu sira ko ni ai mala va puna va he rock ka ni ma ke ma wa na se ni ti ko ni ai ko hinga ko Kako lo tonga fo ke tai me ko ya ko fa he police commissioner pa me ka policie ai ki I fekumi para totolo. Ona mai na tole ai report. Ko ka tahe ko ni ko exist pe he internet ipe. There's no physical office ya ke pe.
To fe ko ala go o kumi ko hele sisita go he. Ele pa in commerce. O kau ta ri madu go. O sing sei hai ko mo do ri madu bo. Abdul hai ko ai ke. Ka ko nau fuki go pe. Foi mga fa go ni. To ton no pito ke toka nga se fa le area. Pea moe pare mia au. I hala fononga no fa ma po fonwa. O fa te tau ui o fai me taloni. Ko anga e usio. Piven hang ko na fai ke fa tala noa ko me e ua na to mama fa ke hopo ko ni tanke vai ko proki wa meni pe moe konga ko kono mau ko area pau. Mau e area pau na e be na wa area pau he wa fe wa noa. I me te tau pe no ka ki fa ka na tol he piti pe au me ko ni he time ko na te fai ko ngai fo ki ko na kai pe na tu no ai be na tole area pau na fa mo ni fa ma nga ke fa hoko kai ku tala no ni ke sino ko pre anga o ko ki to ton ke te ha me ai nga me ko ya o tala no ka hangi fo ko ta no ke o mai na be me ai po ki o me ni na me ha o ke pe ko ni ku dai ta no ke po ki o me ko ni tan ke vai o ku na e ke mai ke e ke ko fe po ki o me ni na fa hoko ko ya I time ko na ke maua ko software ko high procurement na direct source be na ka be I u procurement ko ni normal na fa ha ko pureanga Wa ngai fo ko la ko nga ta direct source e ko to ta pe na ya de ka ta tang ke vai. Ko software ko na nga develop wa ke fish ha mo pe pasifiki mo to ngani. Ko to ta ha pe ni os fai me ko fo ka be to ka ta fitu. Ko ka to ai kon ki me ko na ai ko ha ko la ko be ko ke mo ka ta nu hala ko a o te konture ki ka lori ka lo ta ya ka lori ya ka sa mo lo ka mo ha ta la use se e tan hala to ko mai le va no e panke ko u me ko ni o ha ke fale ale ko no nga o mai ya he fa mata la panga no ko ka ta na la te ke ta ya la so fo na sa he panke o fai lo nga ka ta ke fa maluhi no uke maka pe me maluhi malde e toki o hake pe me ga I fare ale pa te tau toki e kono hinga he ko me ko na fai tu na fare ale ka ko me no ko to kanga ki ai e ka pa ke fa ma popo ai tau hala fononga ko fa of te ta ko lava pe fa pa te au no fa fai Koe o te ke o mau ha tatau me fa mau anga ke o mai I he tuunga ko ai hopo ko ya na lere pe foki hopo ko ngai ka ta hala hono cancel ko na contract ki o te ke o mau ha me pe ko lo pe ko ha tuunga ko ai hopo ko ya ko ya o ke fa ma popo na o mai he time ko na mau I cabinet ai ko I siu na haka o hake ko he ke I lai fa ai pui to mai me ko eken ko na eke foke ne lawful contract ko na eke lawful contract he na foki mo ke le pa in commerce he ko ngai ka ta ko ni na foto e na pat na ko paka PAK ai ko pat ya kakai ya na se ai pare mia a ko ya ka ta to kon se ai no pere kon ni le fa fo me wa pe mo e pa mo malolo ko na wa ta no la na wona to kon se ko winga e tala no kon he ko me ko no constructive me ko contract hangi ko ni solo kapau ko contract o tambe alere o ilo ta ko to ko
Esko na o tamea lele. I oto na o tamea lele. Ola he ko winga taingo ya. Ka ai leva ha contract pureanga ko o tamea lele. E hala ke hanga he pureanga fotu hanau kaunga ko ai hane business ke to ha o no karento he pureanga ke fotu hane ka ta mea lele pe to ko ature va konture kiki ai ka tu ko ti oto ya tu ko ti to ya tu ko ba mo esko ya o winga ku fata no aso ai ko poini aku ya ko ha contract o kunai construct I collusion is not a lawful contract. Ai ko tutun ko ne fa mau e hopo goni e hopo I goni ai me malui pe fa mau ko ke ka ku ngai foi na hopo na toria ko e na eke ko no mau e puranga ta mo eke he pange ke o mai na me malui na tolu he ko foi no so ko hanga he fa mau e te je usia he kontureki ka hanga he fa mau e o vete mai kontureki ai ko foi no ke kumia ke me ngau ke fa ego to ki kumia ta lau se ka awe mo sa volo mo lori mo lota ke kumi mai ego no ke kumi me ke fa u sai ko ka we ne me ne ko pe ko ko no ya ko ni ko na function pe ko lori ke me ke fumaka o fetuku ki hala o no nga yo ne hala ko ke na ka na tolai ai pa ka pau ko ke avai la polo ka nga we ko ke nga hala he ke na fetuku lori na to ai so ke hono ai konture ki ke kai ke function ni ko foi system ka ka te tan hala le do don ke fakau kaui ai maka e ka nga we ai me nga we ai valita mai fafanga mai foi ta whole process vaenga I foi kontureki no fo na tolu ka ya ta ime pureanga ke na o nga hala ka ya pa ko pa ke na tali na to ke na to fetu ku maka mai wa kontureki pe Kaka konga pogia o ta fatala no ga I piven. Pe kuanga fe I he pureanga mo fare area o kuia e kautaki o ku falala ke kakai. Ke malama o fai u mea koni o uhinga ke tau tala noa ka pau o collusion mo palparema. He ko mea fugeni o ka pai foke tau manatu. Na he malanga maari na fai he no bere tahana ne pe. Ko o mai me te ngai filo va tapu. Ku fai tanu hala ka te ngai filo. I he whare area pe ure ko ti pe he whare area. Ka pe o se anko pe fai palo ti a manake te kagai. Te nau talange no. Ka tari pe ka na hiki ni o se pe malanga maari e te whako e hiki ni mana tolo tari. Pa ka uhinga fokia ka pa e si o foki ne ongo pe ku ha ka ku ue ke tau whare area na e tari pe ia. Tari pe me he hao tari pe alele le fo ia o na wa ore ke tunga goni ku na ia he aho ni. Kako fehu I fokia ku fehu I mau pe he kakai he taimi pe he ni ai. Anga fe e kau taki o ku falala te kakai ku filia tu ki nau tolu ki mau tolu ki whare area ke mau tataki. Ka ke malava pia hoko umea goni I whare area. Ka ke ko tatala noa foki he tuunga goni ku ai hopo goni ko he ana toki tala ko tanke. Ma he neongo na wai umea ia o ku tau whakau at kena tau whatala noa ke ai o ku whihala aki. Ka utala mahe ni ave ki whare hopo. Ave ki whare hopo ke toki mahi noai ba mo toki foki mai. Ka koe nuku wa oe mea ia goni ki whare hopo. Ai fwoi keisi kone tanke. ko na mo ni solo ko palo pare mango ni ko roto mol ko ka ta muria that is not for them ke na ilo yo wa na to tonu pa na o mai o ave ki whare hopo. I pike ave me ki whare hopo he ko tau natula ia tau tolu. O mai foi tau hiva ia pa mai fe ma aki ko ke lava skuta na ai na pe ko no ke ai mai ilo le rei be fare area ko ke huinga le rei o te buena hiki me pete na utari ke ai foi me ga tari ki au ia o ke pehe ko ka ko ta fo ke me na ko alo ia ko wa henga ko foi palo mes pa ko wa henga pa ko me ko no fai ba mo loto
ke pule i le tu hawe fonua pule i le fonua mo to go ma mo fara kia ko me go ke mo amana ki mai te mo ma ha fahinga le me au me go ene ke yo kai ko me ai ka pau ko huinga e mo file o te mo file mo to ai o na go ai pa ko ka pau ko huinga ho mo file o ke pule i le ko kia ko ni solo e tau whanau mo tau whanga mo puna. Ke tau hanga o FATUFONUA o equal and fair opportunity ke tahoto. Merit based ai u mea goni. Ka whakapiko piko ho foha piko o whiwhine piko mo puna. Tene inu pe. Ka mea unfair. Ko fua mea ko ea ko fotutu mehe o tua. Teke kai pe mahe e kakawaha mata. Aia ke au ka koe mea gogo o kuongo. Koe tau pei lau na tolu. O teu wako. Ka nao mai na tolu pa ave kontore ki a ka tahapia. Hinga pehe kala noa. Koe mea goe ni ke hele rei whakaluku fua e whonua. Ka kia hataha e koe mea goe ni tau kawe ke pure i re whonua. Me he tui ke hau e ka moe kakai. Hau ke masi wa ka kia hataha e koe i mea goe ni tau kawe ke. Koe mea goe ko hungo jai. He koe pau palapare mau tōria. Ko ngā whoke, ko alwa tu ko hua ki whare area koe ko hua mai kakai, ko hua pia kuia maha aku. Ke u minista, ke u tokon pare mia, ke u pare mia. Ke u sea whare area. No foi ai, pe koe hape, tonu pe hala, lerei pe kovi. Kai koha isiu ia ka nau tōru. E slongo mau au e mea koko whe mau, ui to hoa au ke kakai. Ka ki au ko tau kawe ia he o lava sio ke umea goni ki tai no goni ko whare area o lava sio ke mata vai ranga e whahau whatongia tau ilo le rei bea he ngai pot ngawe koe nā kui ai e solo talo ku nā ku hua pek o si teu whuke patse te tau pia nā timan mo mai teu wha department mai o te mo mai motoru e koe o mai koe patseti, koe whai patseti Ministry of Police pe. Kai kia ha specific plan ia mo allocation ki wawa. Kai kia ha specific mo ha allocation ia plan ia ki hapai, ki niua. Nā kulo tau ke nau hanga o break it down. Ke he u saple volo ko ia. O mai pe whai paranya wawa mono kau ngawe, mono mea ngawe, moi nau palani ke whalerei, moi nau budget. Anda he policy. Palani haapai. Pehe ke he u public enterprise. Pau ke nau disclose mai. Pau ke ilo hau beo mau osi te ke lava ha. Pui potu ngawe taha o provide mea. Koe hano inga. He kui kai koe anga mahe ne nau ngawe. Koe nau mea pe nau tau whai koe. Mai whamano ke he computer. Pero nau toki vai a holo pe. Ai ko kuinga poor planning kai ke ngatai ai mena hanga whatoa lahi tau ngawe ke kau consulteni o tau riala ti wai nau ku mau ki whaiga mare solo o whatara noa ke kau retire me he ngau whapureanga me tonga fitu koe nau enteva koe nau visone ke nau hanga o re-engage kau retirees. Tako si au make sense. Ihe ngahi review mo mea koni ai ngai. Mantui e solo ka CEO pa fa mau pure ku retire. Ko ngapene retire ko tau. Ka mana toi o nau mo ui foloang ke ai ha mea ke nau nga ai. Ka pau te tau ngau ke nau tole nau skill set mo rich of experience he nau ilo ke hanga e kono mo ni nau ilo le be mo to no mo me nau fra ko pe o to no ka ko mantu ko Colton agent o nau kai mo I mani e fra no o nau api ki he wani ko nau fai hanga le he foi wa dai me nau retire
tau pehe ke o mai patiseti, o mai u palani, o mai u annual report, o mai u atita, ke nau hanga review. Ke nau provide ha think tank, nau ki lawe ki mua, e kuatonga e koe ha think tank he whanuan. Yo ngā ke ne hanga whakari taula. Review. So ke hoi whakamoone mea kon ko tāno asol. Ko isi ua ni tau o hake. Pesete ua nima, koe toko lahe whanuani, pe koe toko taha out of 4 children. Me toko wha, o ku moui whaingata ia, masiwesiu. Solo, koe ka toki ilo na ilo se wafe wano. Na ilo ia he taiwa iwa ngofuru tupu, pea tau ai e palani nai pesete uanima. O au koe ke ahau ni, koe pesete pe uanima. Koe hai meu ne tala mai solo. Koe meu ne tala mai, koe solution na tau hanga implement, palani o whamore siringi ai, have no correlations, ko no resolve palparema. Hala hade te whelawe ia na mai palparema hoko. Ka koe whehu, mea ni te tau whakamore ke tau tolu noa. Doing the same thing, o kai kia haola, pa tau kei no whera do, o kai kai la pe, o mahasirino. E kai ke tau review, e whakatau. E ka tau koe engage, ai kou kio, koe mea ke whakaukau. Ke mau ke ngau e, ai misin whakaukau e whanuan. Ano anga tala koe whanua a koe. Piveni ko tiko nga ko ta taimi. Taki fa ausa ki mo ai angon ke hopo fili. Ko nga ha ku gi minte ni magoni pata malolo reba ki he deu ki he sapate pong. Mahino foki o ku te eki ke mahino mai ai hopo koia ai minister sabea. E wa tahta te ke tala ne ola ko e hopo koia a baba tahano ko e tokon paremia. Pea mo e toa te lablau na i kuna e leme o skela tu ai hopo ko ni koto ai ngahi eke ono ko nai whakahoko i hopo na e hanga whakamau o kekitari koto ai ngahi eke ko ia ai a kune i kuna ai tuke hange ngahi hopo kotoa mihi kamata anga o a umai hange ko hopo peku malo hi peku foi i ngai hopo ko ni ko lava na u tu he dai ni mi una alu kotoa ke wha tangi ke toki finalize mai mea he ne mahino ko he dai ni mi ka koe whewhe tu ho wakai ke tunga ko he dai ni me koe niwa taha pe dai ni mi niwa taha fitu pe mo tonga tapua o ku na e whahala ka hala ia he wha mau hao wawa taha ono pea mo tonga tapuhiwa he ni tu ta me ko takiua ko i wha ni kulava takiwa ku planisi peta ni mene tu. Koe hopo ia koe e wa tahau. Te ula bata ratu ku no case to answer e hao pe. Aki pe ai kuhinga na os fai tu tonia for mautangi i he case na tula te tau. Ka koe whakalea koe he for mautangi. Ka jaha konga ia e kupu ataha e lao whiri. E la vai ke whakamoua iai ai tanuhala, ai talanga wafu, ai evacuation center, pe moe starting ke he ngahi holo whakolo. He koe ke whakamoua iai i he lao whiri. He koe provision sea koe kupu ataha kupau ke iai taha ia a electa. Nane receive te mea o whape koe variable gift. Koe mea ko mo ua 2 slices of fish koe kilo moa, koe pangai wanoa, pangai ni manoa. Koe mea unau mo ua he koe ngā he fall in here he fo i lao. Unless and until tau hanga expand e lao. Ka tau sio ke intensity. Koe intensity fo ke pasisi e induce he kau politiki ai whiri ai kakai aki nau
fuaki ha whainga mea. Ka koe te usia koko ke real essence for intentions ko ia. O kulahi ane intiusi he langai wafu. Lahen kakai te influence te langai wafu. Lahen kakai te influence he te hanga upgrade ai hala. Lahen kakai te influence te hanga tuhi fo te tongu hila. Tuhi fo text. Ka wikai ko intention ia fo ilao. Ko intention ia fo ilao ko te alu ko te hanga fuaki pe ko te whairifia i pe ko te korap. Ano whainga mea e nau whiri. Ko sio koe kau wha mau. Ko ha mea ke whakalere i aki. Ai living standard. Ai papiriki. O kai ko praipia. Anda he foi provision so lao. Ka pau te tautukanga te tofa tānaki ke kau moia. Ka pau e tau pehe hanga koe minister. Ke ne hanga ea o tanu e hala o nau waenga he foi taimi whiri. Ke lau ia koe praipi. Whainga mea pehe. Ka koe ne tū koe he tū koe la lolo tonga koe ke lau e koe praipi. Pena nau ngaua ke whatātā koe ni. Ka pau e hau ha quantitati o malanga i ha town hall o ne pehe. Ka pau te mou whiri au ki whare area. Te utuhi foi tex. Me pese te tahani maa pese te hongfulu. Koe whihui mai lewa koe mea. Te mou lau ia koe praipi. I don't know, but it is absurd. It is stupid. Ke whakakau. O mai hane u ka veinga ke ne. Hange pe ka pau. Ai ka pau koea. E hange pe ko ka pau te upe. Ka pau te mou roto ke le telefonua pa mou whiri au. It is a praipi. Ka pau koe anga e whakakau. Ka koe uhinga whoko koe e whamau kai ko hame ege ke ne hanga influence tokota. Koe ua fu o kui kai ko a whape te ngā ngau e aki he whitu ko tope. Koe hala pure anga kai ko tokata o taha beu ngau e aki ka kai ka tope. Visitors, kau e kau vota, kau e kau tai vota. So it is for the public. Ai ke dimension ia ai bribery. Koe hopo koe wawau taha no. Ko pehe ko foi hopo koe ka pau koe lau kai peke utoi tala noa. Lao au. Foi maha foi taha tolu. Ka koe ko sisi e taimi tole foi maha foi futo tuke tawangi ngau pe foi maha foi ono. Hala kato. Kai tawa foi whana. Ka kono moni mahino ka au te nau alu kato ke whamautani. Nei to ton beke toko ni ututu ni koe whakamau koe he uhopo he wafe wataha. Nei ton beke toko ni he nau whai tuntuni. E koe algo ke tangi koe toe whewhikange koe tohi moua. Ma tu koe ngahi hopo panga li lei pei tonga ni e. Hopo kere. Ka mo hopo bribery koe ni e. Ko whafofonga e koe kamu. Mai nga amount pe mai loya apa pe mai loya ke toto ke takilu e kai tai toto ke takilu kana ka ko kia mo siona toto be ke fa poto sio e ka fa fonga ko ne no alo hopo he ko utu ni ko ya solo very clear in detail ai elemeniti mo no substance ke ni hanga o popo yete te allegations. Very clear au pito ia, koe ke aha me ai ke pehe ke te ai o te ki. Ai nei to tonu ke. He koe mena no whawhakau kau. E fuhala ka atoa. Ai koe tau pehe koe whai maha whai taha tolu. Koe hunga tu koe whai maha whai whitu koe pehe koe. Whai maha koe a angeu tai pau. Whai maha whai ono koe maha pau. Ai hala ka atoa. O te me tau lang men mo to wai. I kolo o take alwa o tate o re tio petuka te analyse. Puma maha au pito ka pau whana e whai maha whai tātolu hala ka atoa pasi.
Kahanga lau piven ko di mahalo te ta feungai. Ko ta pe foki me ta na ke fehu I mai be he ta he. Ngo ka ke mana tu ma ko ale fehu ya ka ke olunga kana usi kena ne fehu I mai be o tala mai o ku mai o mo foki a honi te ke fa fis ia to anta pua. Ai be ku mahino leva ko ne filia ana be ku ai be ne totono ana ke ne fili ke tawa tai na be ne fili ko ana ko ngai dai ni me ku alu ke ai holu ko fa ka ia ku kai lewa ke inconsistent ai tutu ni ko pare ya ko nga ne fa ta ke fa fis pe fa ta ke o fa fis I he on hopo o ku hala ia loa ka nga ku ko me be ku sai ai piven o ku me fa ta hopo hopo kon fra muy ta ana hopo tangi mi fa ma hena katu ya tabun le vai o me agua ma hino le ko fe me aku pa una tonu ia na hokot pa una hala ia pa ko ne lava ia ko osia ai hopo ki konga ko ia piben Ko ia. O ai me uriti o monia pito ia. Ka pa ko tuto ne pare mea monia inconsistency. Ka pa un hai tuku pe ke konsenisia ai ongo kau minister. That is for the people to decide. Me go ya ku ngai tau ke pe whakaukau ka bau pe whafongai neo mo whahala ia ka koe hala ia no lau mari sai pe so be it ka kono moni o ku mari pe tangi tipeni pe me ngai point whalau o hake kaulo ia ka ku si au pito I sio tui hena pe mo hopo ko ki mo ngata pe he hopo ko to anta pongo fulu na te liliu he pa maltaki koi ai hopo ko ya ola hopo ko ya ko huinga pe ko na ka huinga ke pe ko ton hia na huinga pe ko he na ku ya hopo ko ya to fa ke he fa mau ya ai me ke ko fe mai fa mau ke clarify mai ai ne tau ka ve o pehele vai ka fa mau ia ne I to tonia ke ka no ai fa mau e ka fa mau ta ka go na lau vai u hopo ko ni ne mahino pito ai tokanga ai fa mau na to review ai une farea mai pe in case ka to review e ku tu ni ko ni ata ko u maka tu unga o ku hinga ai une hanga mai ki to u kiria ngi ki ha ta ke ha o review ne fai tu ni koi ye ke ula wai ai tu ni ko ne ai hopo a va ta no ka ma ni pe ka we fu hala la fu hala ma ma be e foi ma fe ono na fa na ya ke pa fu nga pe ko hai ma ai ko fe lau ke ilo ko ma tu na fa ke tu kwa ki hai me na hala foi fana e ko ngai ko u elementi ko foi la o fa ma la be he u ho potangi ko me ngai tau ko ka ke te ya me te so au be na ha fa ma la mai ko la fili o ke activate ai tapol chepetia ai una pena do o si no hopo ko ni to hopo hi e la to hopo ya la vai nga popula tai tolu mo panga ni masi ai ko hinga pe ai ko foi hopo ko ni ko so flexing ko foi acidi koi ko lau ne o clarify ka do mai ka fo mau tangi hopo ko ya ele meniti o foi lao mo hinga te mo uai ka pau hopo ko he ko puata koi ne tu fogia hange ko lau o ku u hopo ko to alu ki he hopo tangi mahino o ku tui ko to e kau ni hi kona na ulungia ko pe o ku ke ai pe na to tong ke na tangi ai pe to ave ke ka kono faka to a fok piben ko ne ha be nga hi me ko to na fa ka hala i ton huia ko tu ne fa ma wanga ko tau fai ki ai pe ku ha o ku ne ton huia ko to a baba ta
I he fo I tiki te ono koe nai whae hopo. Pene tau toksio pe whamautangi, ka pai te hariri wai pa kai. Koe tu ui he lolotonga ni e tonu hia ai pe ia o aloa o ki he toki whai koe hopotangi. E koe ngā he ku whatonu hia ia. Ka koa ha mea ke loto ke whama apo opo ke ai e piven. Koe ngā kota taimi pa ta kai pa ta toki hoko atu he wika hao. Koe, mahal koe pe sol. O maulolo. Koe hopo ka aku mahal te tolo iat ke awahiwa sune. Kaku hoko kato pe umea ko ni solo ke nga o unfold mai umea ne kai pe ke tawa mana. Ilo ko kato e no foko no sio ke me nai hoko ke pureanga o ke me hoko taimini ke me ko ni matatoa ko me ko ni hoko he kau fra mau. O kwai u na e winga pe ke hoko pe. Mangari me pe ko ha ai to la no pe ko fe me ko ni ko kwai pe ke to mama fa ke la pe pusika ngai tu waki u fai ko ki au ai ka sai he me ki te mita ha tu pe ai u hopo ai u hopo he u fra o si hopo ka tang ko ma le u ke ula ki ma ka no ka balu ai fa ma tang ko si ulai pe fa ma apopo u me la ia si o toa ke hala fononga ke fa si ka venga ia ka kai mo ngai correcting ko ni ko Koi. Malo bito piven, malo e ma whainga maari e whiawhini, lawa e plokalama koe ni. Tato ki hoko atu i whainga maari e wika hau. O whātu piven, mo tala monua to i pe whatongi a kwhai. O whasol. Yeah. Whamalo atu e kainga, lawa le rei koe e tau plokalama e whiawhini. Plokalama koe e pa mo e whafofonga, paula piveni piukala me hoa ua ene tau plokalama. Tako tui pe na e ongo le rei atu pe tau plokalama ki tiki mautol, pe mo aonga atu ka tiki mautol, ai whatala noa whahoko, pe mo e whamama ko ia, ku lawa ke omai e whafofonga, mo anga ne wakai ki ngahi isiu ke he ko ia, o ku lotonga hoko i e whanua, tata whita ke ngahi isiu wha politikare, tala noa koe ke patseti, mga mea koe pe ku, o atu pe whafke tiki mautol, mo toki mea mai pe e tau plokalama ko ia ka hoko mai, ko nga e toki wha hoko atu pe ka tiki mautolo mantui ko tau polokalama kulele pe he toki announce atu pe e taimi ko nga ngari whai ngofu ange ia ki he taimi whai ngā maari e mwile re whare area ko nga kakai ki te lahi ange ngā ue wha hoko ko tau lama halo pe he taimi o e whafofonga e ata ke lava ke whawhatala noa mo ia kaku o ate whamalo ka tiki mautolo i he lava ko e tau polokalama i he whiawhini whamalo atu ke tau ka sponsor i he lava koe ke mau tokoni mai ke tau ngahi polokalama koe ku lava whakahoko. Tato te whito ki he ngahi kau taha koe ku mau tokoni mai ki he Vipon Media i he time kotoa pe koe South Pacific Loans koe kau taha whakia nau whai finance i Auckland New Zealand. Stalik tu pō pe mo e ki motol koe e kau ngā ue o e South Pacific Loans o ku aku e whea mau ke te maha ki seniti ke tokoni ki o family, pe whanki fus mo omo, o ku ke whema whawawawe ki ai, pe ko hamea pe aku lahi, o ku ke whakaukau ki ai ha seniti o ku lahi, o au ki whatau mea lere, pe ko whatau api me hafua, o ku labale rei pe South Pacific Loans ke tokoni atu ke te koe, a ki hao whetu utaki he nau whiga telefoni, no walu ngeau, walu, hiva walu, o tala noa ki he pure, pe me kaunga we, pe telefoni be ka stelik te bo, lava le rei stareki o tokoni atu ki ate koe. Koe tau wharikoloa wala i tonga, o lahi apita utana e toktu uta atu ki ai, a ho whalai te mahalu to pure lulu, te lava tori mo whiriki mo tolu koe angu mo ngawe aki e wharikoloa ni, ia mo ngai fia ma o wala, mo ngai staila koe kua ngā, o ku tuu mo lau ai Place Facing Store i loto nuku alofa, te ke lava tori mo whiri me ai, pika hiva koe ia o e Fatafehi Road, pe koe hanga koe ke tau mai pea building. Ua tolu, ua fitu tolu ni maono, fika telefoni, ua fitu tolu ni maono, fika hiva
o e Whatawhihi Road, pe koe hanga koe ke tau moe pea building. Koe wharekosi ulu mono ngahi nau, na e tau atu ki tonga, e tau i he waka pe koe na toke o atu he whalai te, kua si ai, ai uta kiripa, original, for all, kalas koe te ke au atia ki tonga. I kalas pe o e papelis, pea moe wal, o ku o si o atu ki tonga ngahi kiripa koe ni, ke lava tōni mo whiri ai, ko tiu koe ke te whahela whamatala te katingi mo tōlu, koe u kiripa koe ni, koe u kiripa original, ki whare ngau e whare kosi. Aia ke mo ui bewa kiripa lere me pong ke po uri. Koe whanki kosi koko ke whaha mo api, ka pau o ku ki tu o tahat pe mini te uanoa, pa tari ke maina katu, ulahi benga he kiripa ma apito, o ke whakatawat pe whare se aina po ha, e lava pia whai whatongi a koe. Koe u kiripa koe ni, original koe ni, whatau mua ia, kihe ngahi business whare kosi, ngahi kona utolu e aonga lahi ki ai, pia kuna uilo no kehe. Tōku ke kapau ke whia mao koe ha kiripa pe he kumasila pia, mo ui pena poke ka lea le pe kiripa ia. Ange ke kosi koe musi e mea te he kako wha uri lea le pe he lea le pe ia koe ke, mea pe whai kono ta ofina whai ku lere ia ta foi hala ka fitu ka koe tu i u kiripa original for all u brand i loa ia i he u brand koe kosulu koe mata u wax koe ma namlele apito u wax moha mea ngā ua pe ka koe whia mau i fotu ha whare kos te ke lape ko o tai a mau tō ha whahinga mea pe au ke sea kosi ka koe whia mau ke o atu te ke lape o tai me Francis pe tu takia ke piko i ki ai mo fia mau totongi mo hai whainga sea koe fia mau mo nau pe ki kosi ulu te ke mau kato ma o atu pe ke ngā ke whainga maari koe ngahi nau lalahi pe koe ke o ate tai ni mi koe ke awhi tu koe ang ko sea ko pau ke o tai koe ke toki whahe kato koe toenga koe nau koe ke fotu a ka whare kosi ulu mau kato a pe ia i he Francis Tikats i loto nukalofa ta whaki pe page facing koe kau tahana te si, ai au nau toi maka koe a seria, koe moene tāwhalani, koe moene live stream, tui mono mo hafua, te lawa whetu takia tesi, whika telefoni koe na, lawa tesi o tokoni atu ki a te koe. Koe kau taha koe na scaffolding koe na, waine Vatikani, inu silani peia, kau ke whia mau, ngai kau taha langa, tau ngahi api kau ke whia mau ke tō ngahi scaffold ke ngawe aki ke ngahi langa lalahi. Ko sihanga e kau tahe ko ni o ngawe aki e ngawe lahi, project lalahi. Ik mana tui ko e langa ko ia tempare ko ia sesa sisi kalai se kau manu ane ngahi. Kui muin tu koi manu kau te ke laposi o ke fu project lahi apito ia. Pe ako fili e kau ngawe ki ai. Ko waine nani hanga whaka scaffold ai tempare ko ia. O ku ikai katoki lere ni business a waine. O ku lere mau pe ia. Tika la peo fetu utaki. E mana tu ia tau, ko mana tu ia kai pe ki hanga. O atu mana tu ia tau kau tahawari, SC painting, tika la fetu utaki mai ngai. Fia mau wari ko he community. Kau ke fia mau ke wari ho whare. Tatau e pepe ko ho whare, po ho whare ke ngawe aki kau ke fia mau ke wari. Ake tā mai ka au, koe noa wataha ua noa nima, noa au noa fitu e lava ke tā i mai ko ngā ka lava ke whahan whamaho inga, maa pito. Koe hape le rei tā koe lava ai, pia e lava whamaho inga ki ai, ke lava o ate mau kua wari. Mande ko ku os professional o pite ngawe mau kua wari, lahi apito mangahi ngawe lalahi ko mau swa hoko, whafofa apito ko ke whia mau, ko be ke ku kolosi nga he review ko ke my website ko tap sjrcontractors.co.nz ho be ai si holo ai he u nga we ko la fa ko ka kono moni ka ke fie ma ke vari ho api pe ko vari ho peito ko vari ho garage ko ha ko fare ko fedu taki mai ki he fia telefonico na le lava pe fetu tak mai gatea te ke lava fetu taki ki a fin i noa wataha ua fitu no fitu e lava tokoni atu
ke ting motol pe ko fitu tat me fika no wataha no anima no afitu ko mo me o fui mo ma sapatelele tatok pelongo aki I he proklama ko ia o wiki ka hau